Desire is Хүсэл гэдэг нь by seeing, харж, by hearing, сонсож, and by эсвэл its own сэтгэгдлээс impression of previous өмнөх pleasure таатай or болон таагүй сэтгэлээс previous үүсдэг pleasures өмнөх таашаал creates танд хүсэл desires in you, төрүүлдэг. impression Өмнө of мэдэрсэн pleasures. таагүй мэдрэмж ч Or мөн pain түүнээс also зайлсхийж creates хол impression байх to get away сэтгэгдэл from it, to үүсгдэг. avoid it. So these Ингэж desires хүсэл arise in you, төрдөг. and Хүсэл desire means гэдэг нь not now энд here, одоо but биш, tomorrow, харин later. маргааш дараа. Desire is Хүсэл гэдэг нь something хизээ нэг in the future. ирээдүйд байдаг. So when that is Хүсэл there, then you байхад та become limited хязгаарлагдмал individual. хувь нэгэн Every болдог. desire, Ямар ч хүсэл after its биелсний fulfillment, дараа leaves you in тэр the хүсэл same төрхөөс place өмнө where you were та before хаана the байсан desire arose. яг тэр газар чинь таныг Merry-go-round. орхидог. Энэ бол морин You were тойруулга. here, you Энд galloped та on a хүслийн horse морин of дээр desire. суугаад тойрж So it явж takes you явж around, хүсэл whether биелсэн ч fulfilled or биелээгүй ч unfulfilled, it leaves тэр you in the хүсэл same төрхөөс place өмнө та хаана байсан where you were тэр before газараа it arose. эргэж ирдэг. Here they're just not Энд saying your хүслийг desire is муу, bad or сайн, good, it should хүсэл not байх be хэрэгтэй, there or it should хэрэггүй be гэж there. хэлээгүй. Desire by Хүсэл themselves are дангаараа not бол bad, муу but биш. your Харин identification with хүслээ it, өөрийн as though that амьдрал is мэт the life, тодорхойлох нь бүх creates зовлонгийн all эхлэл болж misery and takes you away таныг from ад жаргал true болсон nature, өөрийн which is жинхэнэ мөн blissful чанараас тань you have a холдуулдаг. desire you want to Танд хаа нэгтээ амралтанд go for явах some хүсэл holiday төрлөө. somewhere. And there is so Гэтэл цасан snowstorm шуурга and болж flights are бүх cancelled and нислэг you cannot цуцлагдсан go. учраас та And явж you come чадалгүй back. эргээд Okay. ирлээ. Your Хүсэлтэн desire биелсэнгүй didn't get тэгсэн ч fulfilled. зүгээр. But if you Харин start weeping Та ихэр big and татан уйлж crying and бүх you амьдралд break down нь as though зогсож your entire тэнгэр нурсан мэт life has come to a гашуудаж, standstill or heavens have fallen on your head. гансарч байгаа бол That type of heartbreak that people have is та because you өөрийгөө identified хүслээрээ yourself with хит the desire too much. тодорхойлсон гэсэн үг. Another desire is За that өөр you хүсэл wanted to бай. have Та hot сайхан tea, халуун maybe цай some авахыг herbal хүслээ. tea. And you go Очоод and you цай don't авах get the гэтэл choice of таны your herbal авахыг tea. хүссэн Never цай mind, байсангүй it is not тэглээгээд юу ч болохгүй You та had the зүгээр л desire, гарч you одно. Хүсэл tried төрсөн for it, it та didn't get биелүүлэхийг fulfilled, it хичээсэн ч doesn't throw you болоогүй. off the balance. Тэглээгээд та You don't тэнцвэрээ sit and алдахгүй. cry that I Цай didn't ууж get my чадсангүй herbal гэж tea. суугаад ойлгохгүй. Identification Өөрийгөө of the хүслээр individual тодорхойлох нь self with хүнийг desires хязгаарлаж keeps them bound and өөрийн away мөн from чанар one's true болох nature, аз which жаргалаас is нь blissful холдуулдаг. self. When you are galloping on the Та horse хүслийн of морьтой desire, гүйлтийн зам дээр like a гүгээд хаач treadmill, it хүрэхгүй. doesn't lead you anywhere, only Та л burns you ядарч down. гүйцэнэ. But when you Харин stop, та зогсож then байж you discover хүссэн a new бүхэн dimension аяндаа where биелэж эхлэх all шинэ that you хэмжигдэхүүнийг have desired олж мэддэг. or you had desired starts happening spontaneously. You might have Та noticed өөрийн in your амьдралаас own life, анзаарч байсан you бах crave for ямар something, нэг you have зүйлд deep шунж desire, сэтгэлийн and then гүндээ at some улайран point you got хүсч so ядраад sick and tired and you орхидог. just give up. Сул орхидог. And when you give up, Ингэж it starts орхисноор happening. тэр зүйлтэй When you're биелж holding on эхэлдэг. to it, doesn't happen. Бариад When you give зуураад up, байхад биелдэггүй then харин something сул happens. орхиход What you ямар нэг юм болдог. return Та back to the эргээд source of энергийн energy. өх үүсвэртэй The moment ирдэг. you give back to the Энергийн source их of үүсвэртэй energy, ирсэн байхад that's it. тэгэл All болоо. the bulbs are Бүх lit. бөмбөлөг асна. You came to the switch. Та асаагуур дээр ирсэн You are гэсэн. struggling with the Гэтэл та bulbs. бөмбөлөгтэй л үүлээ moment you үзээд байсан. Put your hand on the switch, the Асаагуурт bulb гараа started glowing. хүргэхтүүдэд бөмбөлөг The гэрэлтэн. desires get fulfilled Өөрөө to those өөртөө who эргэж return ирсэн back to хүний the self. хүсэл And the биелдэг. secret to get Өөртөө back to the эргэж self ирэх is нууц letting нь go of хүслээс the сул desire. орхих. But your mind Авахын completely тулд go, орхичё I'm гэж giving up сэтгэл to get залдиж it. байгаа бол Then you are энэ really жинхэнэ not орхилт giving it биш. up. When you give up, Сул орхиж байж you та get it all. авдаг. That is what is called Үүнийг л sankalpa. санкалпа гэдэг. Sankalpa is, Ягья. if you have seen in the yagyas, Ведик Vedic ягья yagyas, харж they байсан ask бол you to have some тэд таны flowers, гарт цэцэг, some rice будаа grains, and some дээр нь water in the багахан ус hand, асгаад and take a хүслээ wish, хэл гэдэг. and then Та drop the хүслээ wish. шивнээд хүслээ орхидог. Even in Europe and Европ, America, you Америкт ч you гэсэн make a та wish and зоосон throw a хүслээ coin into шивнээд the water. усанд хийдэг. You Та throw the wish хүслээ in the усан сан pond, руу шийддэг. and you give that Санкалпага sankalpa away Тэнгэрлэгт to the өргөдөг. divine. Say, I have Би this үүнийг wish, хүсэж байна. this or anything better. Үүнийг Okay, эсвэл I drop it. илүү өгөөрэй гэд орхидог.
You're free Тэгж from байж all the host таныг of negativity бөглөж таглаад that байгаа clog тэр on бүх you. сүргөөс It relieves ангижирч you from стресс, mental сэтгэлийн stress ядаргаанаас and чөлөөлөгдөх болно. See, desires Хүсэл can cause huge amount Сэтгэлд of асар их pressure on дарамт our болдог. mind. It doesn't let you Таныг have тайван унтуулж peaceful гүн sleep. It doesn't let амраадаггүй. you rest deeper. Desires keep you Хүсэл active. таныг You идэвхтэй have to let байлгадаг. go of it. Та And хүслээ the letting орхих go ёстой. is what is that? That's what in Sankalpa Санкальпад you яг do. You take a ингэдэг. wish Хүслээ and you let go. хүсээд The орхидог. moment you let Орхих go, мөчтөө you return back to та өөрийн the vast, хязгааргүй infinite, гайхамшигт glorious оршихуйд self эргэн that ирдэг. you are.